жомок миң түркүн классташтар элек бир бөлөк. Кат жазып сүйөм сүйбө деп, кандай коз кызык дүйнө деп. Дениз океан материк деп тердим бетин эле. 11 жыл бою парталаш оюндан эч бир чарчабас. Классташтар кетпей эч жака болсокчу аттың таркабас. Күлгөнүп калем сыясы ол булгап билим уясы. Жайдары классташтарымдын жайылып алыс кулачы, жайылып алыс кулачы. Мектебинин 1976 жылғы бүтүрүүчүлөрү 50 жылдык жолугушуу юбилейине келип отурат. 50 жылдык юбилейлери мүмкүн болсо бул чагалардын астына чакырып алыңар. Сага деңиздер, бүтүрүүчүлөр келет. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayram eylere, bayramımızlar kutlu olsun. Bir kol çağı koyunuzlar, Kızılsu ayılının Çağı Gayrat Orta Mektebi'nin 1976 жылы бүтүргөн бүтүрүүчүлөр бүгүн эме мына мектеп 50 жылдан кийин классташтар менен жолугуп турган кезде дагы бир рет байрамыңыздар куту болсун. Бүгін эме 50 жылдан кейін маминтип классташтар менен жолугушуп сагынышып калдыңыздар, бири-бириңиздерди. Мына эме бул жактан азыр ичилеримден ушундай сураныш болду. Киргенден кийин эле бизге бир эки музыка берип башында бийлеп алалы дейт. Мына эчелерим айрыкча мына сиздерди өтө сагыныптыр. Мына кубанычы коюнуна батпай биз кирип эле бийлейбизчи, бир жер жасалы дейт. Dayansana bir bileğiyle de klaslaşlar benimle. Anlasın kulaklar. Maestra! Şahsi gönlü sarılarsın, mahalla gökeleri, musikanı koymalı. Kalır hemen yanımda, kalbimde bir yanımda. Sevme kalır seninle, evliler yanımda.
Önünüzde 700 yıl olsa da 15 yaşları kızlarday, baldarday son miladinizde. Anlamese gelinizden bayramınızlar kutlu olsun. Sizleri anlamdan sıyı bu olmak bir. Aldı yoldaşlarından, jubaylarından bir ruhsat sıramayın. Bugünce ruhsat verinizler, klasaşlar veren oturup bir şehir yazışı ve eski günlerde izleye bir çarşı bir reis alırsın. Ana gelingizler bugün geçende aksiyonda turda aşağılama ruhsat veringizler. Bugün gündün uyuşturucu toğul Ergeçbayev Saybi'den geldi. Jana
Козубаева Арзыкан эжемди мен микрофонго чакырайын, ортолукка чакырайын. Албетте мына бүгүн баарыңыздарды топтоп мына ушинтип уюштуруп, мына эми баарыңыздардын көңүлүн алып жаткан ушул 2 классташтарды мен ортолукка сөз кезегине чакырууга уруксат бериңиздер бүгүнкү кечебизде. Сыялуу түрдө жүрөктө болгон калоо тилектери менен ачып берүүгө. Bayram eylere, gelişsizlere ortalıkta biraz kömür buralı ya. Bu jaktan uyuşturucuda falan uşul klassdaşlarыңыздар менен бүгүнкү кечени баштайлы деп турабыз. Сайбиден аке, Арзыкан эже, байрам куттуу болсун. Көптөн бери бир жолугушпай, 50 жылдан кийин жолугушуп мынантип сагынычтарды тарап жатасыздар. Келиңиздер сиздерден сөз баштайлы, Сайбиден аке. Assalamu alaikum. Mına 76. yıl 11 ülkemizde mına bir 50 yıl oldu. 50 yılda harfleri biz hayal yaş boyunca olacaklar. 50 yıllık merkezleri varlar tutmayın. Diye soğukta olmalar. Ömrün ortundayın uzun dersin. Balasılarının tüçme olar. Daha iyi uzunday. Yaşlıklar öpüyor güveyle. Bana ağız yapın diye geliyenlere çok rahmat. Bana ceziler buna eş geldi. Klastaşlar da bizim ayaçlar eş geldi. Çok rahmat olsun. Bir silah gelinizde. Veya böyle İslam veya alay öz yolda geldi. Varlar da kalarını yakışır. Daim olsun bu tutaklı. Zaman süreye gelmez olsa öyle vasiyeti yapsın tek. Başörtün varlar da tez olsalayım. Жақсыларға, құрметті классташтар, қош келіпсіңер біріншіден. Мына арадан жарым күн өткенде жолығып отырған бұл тарих біздің. Ушуга чейинки бардыгыбыздын бири-бирибизге болгон сыйыбызды, достугубуздун бекемдиги бол. Ошон үчүн бардыгыңыздарга рахмат, келгениңиздер үчүн. Алыстан келгендерге, жакындан келгендерге бардыгыңыздарга рахмат. Мына ушу келиндерге рахмат, күйөөалдарга рахмат, ушуларды поддержка кылып келгендерине. Бардыгыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынчылык, аманчылык болсун. Бардыңыздар, бай болуңуздар, бар болуңуздар. Мындан кийинки жолугушууга дагы ушундай түгөл саныбыз азайбастан, көбөйбөйдөн келе берели. Бардыгыбыз тынч болайлы, заманыбыз, эли журтубуз тынч болсун. Жалпы келешектен классташтардын баарына көңүлдөр баана жакшы болсун. Эч кандай маселе түшпөгүлө. Биринчиден тартипта койгон жакшы болот. Ана жолугушууга көрүп атабыз. Аяктан иштери саныш болсо ошон үчүн ар биринен өз-өзүн сактап, тартип сактайлы. Эми мындай урматтуу бир 50 жылда жолугушканда турабыз. Ошон үчүн жолугушуунун башы ыр менен болсун. 2 мүнөттүк уруксат берсеңиздер жакшы. Мен мындан келгенде мына экинчи кызым Алмаш кызым жалайттайды сейрет 21 жыл бийтен сары кыз даганда ошо кызым азыр 3 бала куруп калды. Ошон үчүн сары кызды бир 2 мүнөткө берейин. Saymalı böyle sarı sarılarız, sarı nefül bir gezme, sarılaylı gitme varız. Ay sarırız, karız, sarı nefül bir gezme, sarılaylı gitme varız. Okulun sarırız, olmuştu onun çağırız. Oylama yürü bir gezde, oruduk gitme varız. Ay sarırız, karız. Oylama yürü bir gezde, oruduk gitme varız. Мектепте бир сары кызга ашык болгон окшойт экен, ошондо бүгүн жолугушууңуздарга 50 жыл болсо, сиздер канча жашка чыгып калдыңыздар? 67, 2 70 67. Ого, 67 жаштагыдай вообще көрбөйсүздөр сиздер бирок. Мына баарыңарды эле азыр мынтип байкап карап турам да 67ге эч чыккандай эмессиздер. Мен ойлодум эле силерди бир 66да болсо керек депчи. Ар дайым ушундай
бири-бириңиздерди сыйлап урматтап жүрө бериңиздер. Азыр эми сиздерди кайрадан орундуктарга чакыралы. Орундуктарга олтуруңуздар. Көптөн бери бири-бириңиздерди көрбөй сагындыңыздар. Эми биз сиздерди бир нече минутага бош коелу. Бири-бириңиздер менен чек чачылып, сүйлөшүп, баарлашып, эски күндөрдү эстеп бир олтуруңуздар. Бир аздан кийин тамактанылат, андан кийин кайрадан көрүшөбүз. Тамагыңыздар даамдуу болсун, табитиңиздер тартсын дейли. Bizim üçümüz otomobilde niyeti gitti. Uşlar diye esken koyduk. Onu aktarmakta koydum. Ben ulaşattım da. Bana bağlarından Nakamay Sultan çok iyi kadınlar. Abdi Padre Tarti Kavlade Vakıflı Akiş Vakfusay Ahmet Taştan Kolu Sıray kızlardan biri var Azdakan Umarçay var Mastura Abdullah var Adalar Olod var Agya İkhanbay var Kabız Arun var Khanşay Sadık var Durman Taştan Kolu Ziyadan bu ziyadan kızdıklarımızı Uşlarda bir eskeri bulamak koysak ben de şu kontrolü tutar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل شاء أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال لك زكانا وسلام على المرسلين صلوات الله شكرا Kurban İskender'den çıkan soğukta şöyle kettiğimiz zamanı dostlarımızga, şu dostlarımız çıkan yerleri zayıflı olsun, topraklar toplu olsun, karanlık olan iman, Turan Allah'ın nurlarını tozak soğukta zengin beysinde tutsun. Rabbena dünya sana tevafir akret santa azallar. Amin. Rahmat şuna eski programı oraya çok mahsuslar olacak. Bana şunda bazı aramızda bolsa, şimdi bir sayılan çıksa, her gün bilmezken de bilmezken. Benim kapım var, gidip sayılan oturuyoruz dedi. Rahmat düşünce aldım. Rahmat yerine eski boyun masterlerinde açık oturuyor, oyunu bürüp, ona bizim yekinde sonra taraf doğalarken, usular oyunu kızdı, yaşı ne bekle bizler o zaman o destekte gereksiz. Ana çok soru öğrenilmedi. Vallahi rahmatçım. Gereksizlere aldığımızlara tamamlar tartılıp aldılar. Bir neçe mevzulardan keyin kayradan joluguşabız azыр эми. Tamaqtanыңыздар, tamaqtanгандан keyin аркандай oyun жоктур, суроо жооптор, эң сонун кызыктуу оюндар болот. Азыр эми тамагыңыздар дам болсун. 10-чы класс, 10-чы класстын бүтүрүүчүлөр деп атайын. Азыр эми сиздер тамактана бериңиздер. Азыр эми бул жакта сиздер көптөн бери сагынышып, мына ушул доско кат деген бир жакшы бир сөздөр бар. Мүмкүн болсо кесиптешим Бектурсун аке ошол эң сонун сөздөр менен сиздерди бир эске салып, эски күндөрдү эске салдырсын, Доско кат кабыл алыңыздар. Тамағыңыздар татты болсын. Аз да болса Зайырбек Ажматовтың Доско кат деген жакшы чыгармасын жалпы бүтүрүүчүлөрдүн урматына окуп коюп кабыл аласыздар. Доско кат. Салам дос. Мен баягы жолдо турам. Сага бир барсам деген ойдо турам. Билбедим кайда экенин башка достор. Ортого мезгил дуал орнотулган. Турмушка куурчак болду ойнотулган. Көр тиргили кызгына батып алып, билинбей туш тарапка шашыранып, дүйнөнү багыткандай басып кеттик. Болгону бирден сулуу катын алып. Эх досум, кандай таза балдар элек. Сөйлөткө, шөгөттөргө алган элек. Достукту ийип тутуп баарысынан çok sınar, jalın şaşıp canlanır. Çoğulu, manas, obon, canı ruhup,
жаштыкты өнөр үчүн сайганы. О азыр убакыт жок көрүшкөнгө, арманды, кубанычты бөлүшкөнгө, жадапты сумсак көздөр, сылык сөздөр. Мен бүгүн сага тайып барайынчы. Ыр окуп, анан досча сөйлөшкөндө. Досым, өмүр деген ардымак. Шашабыз карабалы алды жакты. Билебин канча бозо ыйласак да, бизге эч ким кайыр бербейт албырақты. Эми түк ырдап бербейт баягындай, капилет жоготконубуз калдырақты. Оболун уккан сайын ыйлайт жүрөт. Мени бир оор сана кыйнап жүрөт. Барында бампыратып, мактай албай калдык биз, ошол досту барктай албай. Досум, мен болсоң болбодум. Махабаттар тайларды айтпаган. Дагы эле өксүгүмдү жоготподум. Дагы эле баягындай азаптанам. Дагы эле жетимсиздик тусаланам. Дагы эле ыр жазам деп кушаланам. Дагы эле кечир анан кыз бойдоммун. Дагы эле тамаша айтсам ызаланам. Баса, коркпо бирок тоорулам деп. Азыр мен баягыдай ичпей калдым. Мас болуп, милицияга түшпөй калдым. Салам дос, мен баягы жолдо турам, сага бир барсам деген ойдо турам. Достуңуздар түбөлүк болсун, бар болуңуздар. Рахмат, эми бүтүрүүчүлөрдөн бир аз суроо жооп кылайлы, суроо жооп кылалы. Балдардан эске салсак, эң биринчи үйлөнгөн ким болгон? Арамыздан эң биринчи үйлөнгөн. Ким? Канча жашыңызда? 10'ду бүтүп алгам. 10'du бүтүп үйлөнгөнсүз, э? 10'du бүтүп 10 күндөн кийин үйлөнгөн дейт. Кыздардан эң биринчи турмушка чыкканчы? Ким? Эже канча жашыңызда? 17 жашыңызда. Sabiha jеңге да? Siz kança yaşınızda çıktınız? Kança yaşınızda? Men 17 bitim, noyabr, 7 noyabr. Son okudu bütün öyle. Tamam. Azamatsızlar. Kim? Men 17'ge çıkpayla, uyumun 26'sına turmuşa çıkalım. Daşı 17'ge çıkpayla. Azamatsızlar. Kızlardan en alısqa turmuşa çıkan var mı? Alısqa. Kim var? Var. Necem? Kayga turmuşa çıktınızlar? Var. Özbekistan'a. Komşu ülke. Özbekistan'ın kaysın yeri? Qorgontepe. Sonra ballardan en akırkı uylanma var mı? En akırkı uylanma ballardan. Kim uylandı en akırkı? Anda rahmat bunday kılalım. Hazır emi bayağı bul sözlü negizinin Бұл сөзді негізінен классташ достардан башқа ешкім айтпай, ешкім білбей, сілердің уағында өте жақсы болса керек, достардан мектеп уағында кимді емне деп шақыратылы. Ошол сыра болсыншы, достардан, бұны классташтардан башқа ешкім айтпай, ешкім білбей, мектеп учурунда бір-біріңізге кличка қойчылап қой. Ошодан кимди эмне деп чакырчу эле достордон. Кимди? Кубаныч акеге баштайынчы, Кубаныч аке. Кубаныч аке, сизди мектеп убагында эмне деп чакырат эле досторубуз?
Abdullah gel. Sizi ne diyeyim çakratıyla? Abdullah nedir bu? Selam. Çok adamı. Oho. Ağzı geçsin. Şimdi en kızımızın çakratıyla dostlar da böyle esinizde vardır he. Beklerim şurada. Kim? Çayka. Çayka siz mi? Oho. Yollarda mı çakalıp çakram? Ayaklar akmayla var İslam'daydı. Rahman. Yemin ne oğlum tabaklarını büktük mü? He? Onda ortama çıkıp bileyle de. Keri casalı. Uzakta göçülüktün sırası boyunca bizi öğrenip biletçi de ondan hazırsa. Siz bileyle, çırgayla bugün evi 50 yıldan keyin aram жолугушуп отурабыз. Өзү негизи мен көп жерге барып жүрөбүз, бирок мына ушул мектептен кийин 50 жылда жолугушуу мына сиздерден көрүп атам. Азаматсыздар, мына ушундай бир эмгегиңиздер ар дайым үзүлбөсүн. Өзү негизи мектепти бүткөндөн кийин 10 жылдыкка жолугушканда мынандай деп жолугат экен да. 10 жылдыкка жолугушканда ким үйлөндү, ким бойдок үйлөнө элек деп жолугушат экен. Ал эми 20 жылдыкка жолугушканда ким канча балалы болду, ким канча кызы болду деп жолугушат экен. Ал эми 30, 40, 50 жылдыкка жолугушканда, 30 жылдыкка жолугушканда ким канча неберели болду. Классташтар бири-бири менен куда болду бекен. Бири-бири менен кызы болуп алыш бериш кылды бекен деп жолугушат экен. Ал эми 40-50 жылдыкка жолугушканда бирөө жарым калды бекен деп жолугушат экен негизичи. Ар дайым ушундай биримдигиңиздер үзүлбөсүн тас эткенден барып тамаша. Азыр эми бул жактан музыкаларды берели. Ортого чыгып бир бийлеңиздер, чер жазыңыздар. Музыка жигиттер музыка койсун, баягысыздар, а?
üstü kapandı. Ona kapandı tuz koydular. Ayaklarını erkenler. Ciğerinin susunu içmedik. 70 kez yedik. Terkenin susunu içerdik. Çoğumuz benim 80 yaşa geldik. Tostunun susunu içerdik. Tost soğuk arkadaşlar. Çoğumuz benim yedik. Hocam sizler gelin bugün bir böyle durumda dedik. Olsa kesin. Gelinizden halay meclisini çağırmazsa gönül durumsa. Hadi bu devir. Olduklarımıza halay meclisinin çarşını bildirme gönül durumsa. Allah aşkına var.
Veya teyzelerden ödeli kızlar bir geliyor. Ötüşmeye bakıyor. Taze kaçıyor, taze.
Sırta жүрген жалпы достарды, жалпы құрбыларды барлық ешкерге шақырып толықтаңыздар. Бірнеше минут уақытында ол, бірнеше минуттан кейін екінші бөлікті баштаймыз. Сырттағы меймандардың барлық ешкерге шақырып толықтап алыңыздар. Келіңіздер ме? 10-шы класс. Ордырдыңыз отырауыз, қана. 10-шы класс. Тыныштанамыз. Anayemeci, şerbeci, ana geliveringizler. Mugallimler çok hem biz mugallim olmaz mı önce? Hazır evi, ecilerimizde sizlerge aralgan birlikleri varken hazır evi algaç evi ecilerimizge mikrofon verelim. Algaç süylösün, жүректе болуun қалу тілектері мына ушул классташтарга арнасын, андан соң birlikleri тапшырalım. Şerbeci, geliniz. Hürmetli izninizler menen bugünkü Allah'a şükürler olsun, maktular olsun. Bizi 50 yıldan bir jolukturup atkan Allah'a şükürler olsun kızlar, kızlar. Bugün biz köptön kütkön 50 yılda joluguşumuz bolup atar. Köngüldü, şattı olup, ötkön gündöydü köngülge alınbay, aябай жақсы oturuşunuz gerek. Biraz suz oturup atasınlar kızlar, bakın. Köngülde oturuplayın, size Fransız. Bir minut köngül bulup kavulu bana. 10-ç klas. Ha, klastıkta. Ardaktılar, salmaktılar, altından ardaktı, gümüşten salmaktılar. Bir gezlerde, Koruk degen ayında, birinci, 4-cü klasta, üstü, birinci muhallim degen mektepte okuyan, klassta
düşünemez. Kadir Mehmetler ötüp gitti, Kadir Bey ötüp gitti. Uşuların var öşür. Anam bir can gayratla geldik. Bu ne diyeyim, can gayratı bütüp erkinde koşup olarak bir de oturacağız. Ben size birinciden ne kalayım? Birincide budayım, den soluk versin, ömür versin, vaktılık harlık versin. Oğul kızlarların hurmatı görüp, sıyın görüp, vaktılı yeni ata ol cümleni görüp kalayım. Meğenin şu Bişkek'te en çok bana ne demek diyen bana var ne? Uşunun altından Ayşe'den de berip koyun. Az olsa da gökteyi görüp duanlık koysun demek. Sene çilekte beleğiniz var. O şöyle tapşırganlar ruhsat ettiler. Ana ben münazarında altında olun. Bir tuman kırıslaşlarından жақсы kolaylarına eklesin. Hurmatlı klassdaşlar, birinci kuş gelipsizler. Bardığınızlara birinci kalın, den soluk, bala çakamar menen tınç boluglar. Bunda 50 yıllıktır. Uzak kalasa budan keyin budayım Katardan kamitbay 60 yıllıkları gözgöz Allah'ın nasip etsin. Darmara şu den soluk kalayım, ömür kalayım, hakkılık karlık kalayım. Ömürde tınçılık, tohçuluk, barçılık olsun. Asmanımız açık olsun, zamanımız tınç olsun. Deşlerimiz insaflı olsun. Karılarımız imanlı olsun. Barınarga vaktımızı kalayım. Rahmat. Süle. Hurmatlı arkadaşlar, hepinizden sana ömrü uzun olsun, baktılarına, bazılarına, çallarına, gelinlerine tınçmasın. Piyege gelgen kızlar. Körüzde yelikcim oluptun, ölüm kanmayalım, adıl kanmaysa olup, canı balkagan, belki olup kalpız, urun sevmek degen kız elek, Bunaya buradaydı, kalkagan belki, kalkagan navuşka çağ olup kalpız, munam yağızga ömrünüzde uzun ömür versin, parçakazı günü küçük görelim. Buna yetem bu günde 60 yıllık açayım, katarımızdan bozulmayı verdiğiniz tüm zamanımızda 60 yıllık gösterildi. Rahmat, çok rahmat. Ecelerinizdeydik, hırdat koşunuz. Ava. Azri Bey, benekleri tapşıralım. Nadan keyin dırdayla. Bugün evi özünüzdörді kempir almışqa deb atavanızsar. Bugün özünüzdörді 18 yaşar oğul kızlar deb atаңызsar. Bir mektepteki bir бүткөн жылдағы сағыныштарды ескеріп, классташтар менен жер жазып, Azri Bey ежелеrimizin belekleri var. Akırın evi belekleri tapşırıp var. Saat verelim. Sürütmüşü olsak bulu o. Atayın olacaktan fotoğraflar gelmedir. Жақсы сөздер жүректе қалады. Жақсы мүнеттер жүректе қалады. Мына еме бүгін жақсы бір жолығушы болып отырған кезде, мына ушул жерде бір жарқылдата бір сүрөткөчүп алсаңыздар болады.
Gönül aşkım Boy 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 Gülgün çarşı Boy Bugün bayram Bugün toy Kıvas taşlar Bizde toy Gönül aşkım Boy 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 Gülgün çarşı Hocam da eşlerimizin aradan gelgen bilekleri varken, prizleri varken ağırdan kapşıralı. Fotoğrafı iktidar alız. Görüşümüzde 18 yaşında. O şöyle hemen fotoğrafta ya. Hem hoş yerden gelmeye durmuşlar ya. Eşlerimizin bilekleri var. Hoş yerden oldukları yerden bilekleri kapşıralı ya. Canım ayaklarımızda. Seviyorum kendisi. Kırmatlı gece mühimmanları, yeni cumhurcu oluşları, arkadaşlar, mırzalar cemaatler, ardınızdan birinci de solunuzlar olsun, ömrünüzler uzun olsun, baylarınızdan benim, arayın den solda olma, Albay Rambay, iki ol, alışma ol, arayın şunda yakşı günlerde oluşup, en yakşı günlerinizde düşünün olsun. Ardınızdan şöyle, teşekkür ederim. Yakşı günlerde olsaydı, çünkü bayramımız açık olsun. Hoşum benim bir kez azrak kız gelin dedim. Padakalı bahçe arzu var dedim. Olası hepiniz dedim. Gerek istireme. Daha hoşum 7 yılдағы mırzalardan dev şaharından priz havalanmışları devletlerin adına. Gerekler hepiniz görmüyor. Rahmat. Sarkayınızlar, güzel özünüzde, yüz başınızda. Sizlerle kutlukta Sadık olan kanayımızın çarşı çıkarmasına takdirli gönül bulunuzlar. Kamera. Altın
Gelecek sizin için. Dağı var mı? Hırday durmayın. Geliniz. Geliniz. Gülberece. Bu bugünkü beni çalınan kıvastaşları. Bağdığına uzun ömür tez solu. Sevmeyen adımlarından bağdığına sıçrama oynak bulup. Şurayı olmayla cürüyoruzlar. Bağdığına. Sizlere kişiyle bol olan kişiyle bir kıvıra duruyor olsa. Kartıla boyuna ruhsat edinize. Biraz saçında saftayla biraz altına tumasakla verin. Bari görsün. Ocaklarda uyuşturuldu, canlı işçilerimizin adına ardak gramadaları var eken, selo gerekleri var eken, rahatsızlık kat var eken mümkün olsa. Biraz kulak salıp koysanızlar oladı. Rahatsızlık kat, Cami Kayrat Orta Mektebi'nin 1976 yılı okulu bitirgen bitiricilerden 50 yıllık yolu koşulsun jogorgu dengelde uyuşturup klassdaşlarda bir жерге çoğulduğuna ынтымағы жана достукту бекемдөөгө кошкон зор салым үчүн Эргешов Сайбидин акем сыйналат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Козиева Арзыкан эжем сыйналат. Исмаилова Гуля эжем сыйланат. Галя эже мына акырын келатат мына.
Gerekseme. Abla gel hocam oturalım. He? Evet, fotoğraf çekildir. Kayakta duralım. Buraya. Gel. Şunau bol sıylıklar menen preselge süret kotar. Arkasından bir düz sorun saat desin. Tabii.